Agaylaya wa. Anos labat ya talaga so trabaho no soft drinks so pantutungtungan. Nino yung para amya may sulinisan mo ni manaya antis mo ipawil subote mismon gawaan ng soft drinks ni marod ta gawan. Wadyaak natan sa may manadlako na soft drinks. Ayan soft drinks kasi ayaraya may soft drinks na sikatlan soft drinks at kalasyaw. So araraya man so hindi deliver da. Si Katuya, so negosyo da nata man-deliver na soft drinks. So kakaro, hanapang kung may manager dyan, ta si Katuy. Tupatan ko, no, paano to? So, pan-negosyo, no, unyan saran soft drinks. Wadya si manager Billy, si Katuya, so makanggawa manaya, yeah, so may soft drinkan sa barangay Kabilugaan. So, agay busy kayo mo, Nainay. Kamusta eh? Open mo kila mo. Oh, siyempre, gabay ta kayong tuputan, man, ninegosyo kayo lang, ano, antay natin. Ano sa negosyo talaga na may naibos tayo dakal sumamali wa customer yo. So kumusta madam? So panad na ako ba na soft drinks tayo. Malabat mo yan ang putang makasaba irara driver ko ay. Ay agaylay wa bali-bali siri no. Natan ta urong na di mas lalong kasi mo manaya. Wala mo. Okay. Kahit paano. Okay. So anto inggan nyo yung kan. Para may gabay din man pa-deliver na soft drinks at kada garita o kada bodega. Hindi irara trabador kon kinay aka tricycle si kada. Siguro man di-deliver. On. Padi untay gawan nyo matay, ano gabayo imang pa-deliver, saray kagarita nyo, wajara, so kagkaiba may, yaman na deliver may, kwan nyo. Si kayo lang. So, umasing baga ng madam, umamula, so manayan gabay ito ni ibaga, sa amin ibaga kat si kayo, kakaaro. Madam patalas na siya, tapi ano, dagal ang mga liw na soft drinks siya, i-challenge sa kipan sa may, abayag ko lang, i-challenge sa may, pising yamin na mo nan, bilayon mamin lima, nung gabayo ko man, mamin lima, So? Tano, abilayon mamin lima, siya sumamulta. Anto tay premium bilang May ila ko kay imbutido, tas siyempre, manadlapat na imbutido. Basta ako ligila, nung pingarila nyo. Magano Kanyo. Do kakaro ni walay challenge ko sa Raya Dwara si manager Beltan si may secretary da ni say gabay ta kuno may pising yamin namunan katon hamon ng kura pasiren ibagatan mamin lima so pising yamin namunan ato ready kila madam Ay ready la. okay si madam ay Ready. ato nga rin yung madam tagkwanta Madam way. si madam way suportatira pising yamin namunan challenge ready get set go madam ay madam Bel niya may soft drink show no agyo abi la itaryon siyang may sakiki sa soft drink show at ano ken si kayo'y analo walay la ako kay imbutido aman la so i-premium kad si kayo gabayo man Gabay me. sige natan ibaga la may challenge in 3 seconds pising yamin namunan challenge ready 1 2 3 sige. No siya so analo, alam ko namin tayo imbutido yun. okay sige Nathan, ready get set go pising yamin namunan pising na minunamunan, pising na mununamunan, pising ang pire na lang pising na minunamunan, pising na minunamunan, ang gapong gagapon si manager Bel nitala nitala amin samplo lang gapon ni siyempre duga minunamunan, pigara na, aminidla paano tuyag tunala ng Madam Bel